Tomabiti usneno kita pinisona hetanuan lasik nino. Mesnanu nakonan ay malakit at onen. Amo usneno ang fekebi if matanef henati hem mu inek lumit heminawa alekaran hosalit an mipah pinan lei henati hemunim lei nekilas alekot neuhe ambiansin. Amin. Tomabeti usif Yesus nu aneno iinakan baki malape. So it anus neno neokit Epesus na kanub ela po sa mese talante ela bonubam nub. Ay malakit kiustake ela po samha. Fun in ahal ne kaf neokit in es na mesep kit in an pukay baki malape len solen batikit estela si musuh. Tomabeti wisneno so it sulan nino neno i naton kit lasi alekot mese mafefa ne Paulus an etukit tob Israel matoslani abit kuan Efesus an muni on pukanu le an mamusun tob Israel an fani on tomabeti wisneno an lumi henati tuaf lehenem ni abalbalat mesenanawa alekanan halat Israel sin lekananawa fahalat Israel kana pinifabale an misonaf nenotunan hitaleta onle an muibaki malape le an solen batisin mafefane Paulus an fainexin onle matui an misulat Efesus ne Paulus naksinoni tuaf mese manonot mese an simo alekanan alekot nako abal balat henati sinpake on beef henaton usneno inlomin lekotob Israel matoslani abit Efesus sinan fani on haif nimaf hen saksi manaton lasi alekot lena ubon an bi usneno in manekan leka usneno na jali pikit mese no kinhinen intenap main salit kun kan mu ifat tuaf nub lenamnes an bi lasi i kalu onane hitnek atmoni on top Israel matob abit Efesus lenahake vaki malape na tuin sinaton sin aon bian lekanamnes noksin usif Yesus an bukay vaki malape len solen batikit na tuin lasi i hitsomak at mapaluli esnok es tikisa aliat simo na kuisneno. Amin. Ay malakit at onen amo isneno am tunta kukay mikios manak nino henati haim pukay baki malape lean solen batikay esnok es an bihemunim neno natuin haim tebes kalau homo mesep kay an bi Yesus neno anan. Amin. Nekam niken haim like subscribe am batinua ni niwi ambiansin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.